clear tu te chi bai ule zun ni som pa ni ania enom na mun thewa hun thain chan kan be se ye ni zandar ko le chan ve vel khan van doi thak takin thuam pui veng ainon section aizola polal lian vele in chung kon ni lo lai asam type chu lungrem chimina nola mi pali an thia mi pan in hliam an tur bok he in chim chhong chung zo ka hian pulal biak zuala kumsom sari pangami te chung kwa member pasari an chenga in a chim lai hian in chunga mi paruk omin mi pali a chhil hluma mi pan in hliam an tur ani in lo tu pulal biak zuala fa palal rem ruata kumsom pakop mi chu in chim lai hian ina a omlova a him ta hlop thungani hliam turte pulal biak zuala kumsom sari le panga in chim chhong chungso ka cheng chung ko pa berania in chima tangin hliam nawak lo tuarin ron wak chhuaka zairi moyi kumsom thum le panga pulal biak zuala fanu hi hunrei tak akonga chin noilam in chima hian atanga hliam tuarin lak chhu ani nun na chan ta te chu lal thamuani kumsom paruk joseph lalrin hluwa kumngami daniel lal ngai saka kum thum mi le laltran puyi kumsom paruk mi te anni in chim chhong noi lama hian namdang chung ko khat member panga an chenga anin saseng manawangin an him vekani pulal biak zuala te chung kwa kantor pui tak zeta hliam tur te po andam thuai theinan du sakna kan hlane zun ni som paruka super power ram pani te anin bedona Khawvel in a thlir me kani tunlai Khawvel mun sang sanga Buaina te hi chin fel har salo tak tak vek ne na lang hloma ma se ramro pui super power ram te hi anin lungrol tlat lo maya pakhatin tha ati chu midangin thalo anti kher lo point ala hun lo ve ala nga khriang u ten lo ti le a hong thalo nei palang ten tia thutluk na thatakan siam thei ngai talo ani bera United Nations ro rel dan kal phung po kan rebel view toinerin om chuti lain Russia le China ro hi chuan ngai dan thumun an siam thei thina le lama US le athurwal pui ten an block ve le thin boka Myanmar le Middle East Buaina po Khawvel ram lian ti hanin lungrol se chuan chin fel hi har salo tak turania lungte vom ang leka har salo tur hi ni maya in lungrol lo na hian Buaina ti punlun Mizo kan hi Khawvel sarkar sang te hi lamtanga anin siam zo ni deu tho to maya ram then khat asap tonga opportunities anti ang chi mani tang mahai luat wanga tan na lam nei lem lo thilenge mo om hleka ham that na lo tel tum a soifia ol samdan bera chuan kan zorama opposition party te ang hi anom ve boka dikna duwa tan lam nei lo hi chu soitura loyan om ta lo ani ber hi US hian China le Russia atue mo zok hi han tho pui thei sela chuan tunlai Khawvel Buaina tam zok hi chu keini zoram kil khor bera omte hriat ma hian alo felvek man tur hi nia tuna hian US President Joe Biden le Russia President Vladimir Putin te chu zun ni som paruka in muturin anin pu acha chhome ka Khawvelin ding di hlipin a thlir me kani maro chu kan bei se yang hian in rem na thatak an soi chhoero erin om lem hleilova benge seirun dung kan tiang chu Lake Geneva muna kumzabi som paret hun laya sakto khopui dai fema om Swiss Villa a anin mudona a mun hemoyen thosi hlokap tura zutlo ve zuipo achak om ve tho mai President Biden le Putin hian lo in kom photo a masi tun tuma anin mutur hi chu boru ka sang de hle chuni hi a chan po US le Russia in zom na hi a chiat lai ber hei aya chele tur po om to chuang lo ani tlat maya Biden hian engdin mun nge thlen pui thei don ni a president nuwa azin chua masak ber tur ni boka President Biden hian diplomacy tha anei le nei lo fia ani don ani hi President Putin chu human rights za turazil atum boka ain buat saina sa ve view winarinom Biden chuan Russia chu US election a enroll cyber attack human rights le Ukraine chungchanga te alo social photo a mase tun tuma hi chuan strategic nuclear le
ram ranga US le Russia Buaina lam an soi ho do na ni Cold War hun lai khan US President Ronald Reagan le Soviet hruai tu Michael Gorbachev te chu Geneva Summit sangkhat zakwa somret le pangakum November thla khan an lo in muto boka khami tum khan nuclear ral thuam ti tlem an lo rem ti ve a Obama hun lai kum sang ni le pakua khan US Secretary of State Hillary Clinton le Russian Foreign Minister Sergei Lavrov an lo in mule boka ma se khai ro omzia lo hle ve thunga ni don tumram pani in biak na hi apui thu view dona US Secretary of State Anthony Blinken chuan apu Biden a troi omanga Vladimir Putin po yanin a Foreign Minister Sergei Lavrov a hruai ve bokang President Biden hian Swiss President Guy Parmelin a mubok do na ni Zun ni kwa khan Biden he hluachchhuak to a zinchuak ta ro ti ni om takin President Biden chu ain du thle ani nimen pia lam khan British Prime Minister Boris Johnson po alo muto a mase pu Biden a chuan British Prime Minister chu Donald Trump ang mai ati ni ome Dan Hamilton Global Europe Program Wilson Center an director chuan in biak na boru ka thal tuklo a soidan chuan Biden khan Boris chu Donald Trump ang mai ani ati ni ome Hamilton chuan hruai tu pahnih te hian chakzo ka tho du nan tum ve ti a soibok Mossad Chief kal chuak ta Yossi Cohen Iran nuclear deal le Iran chungchanga Netanyahu Israel politicians tenan soisel na aron chan ta a Israel le UAE in rem na turan tho na satziate Israel television broadcast extraordinary interview a fia takina soita Cohen hian sang ni le pariata Mossad agency ten natans muna Iran ral thuaman bei dante Tehran atanga nuclear warehouse safe an hluachchhuak dante a soi chuak ta ni Iran top nuclear scientist Mohsen Fakhrizadeh tha chungchang po khasoin an mani Mossad hauti nge ni ti a soi chuak hlol mai boka Mohsen Fakhrizadeh hi Israel ten kum enge Mossad da that tuman ve to thu soi Cohen hi Netanyahu an a appoint khania tuna Israel politics jiri lutuk change block ten sarkar na siaman tum hi ramina that pu ring lo mase politics a enroll hi atum ngai lova tuna interview po hi Israel sipailam malak na ni zok ma pu Cohen hi Israel rama channel rang zinga channel 12 ate journalist Ilan Dayana na UVDF phák documentary show ate an ko mani Iran nuclear ral thuam omna te chu akut zungtang ang mai a hriat chian zia asoya hun tha nei se chuan heng an nuclear ral thuam omna mun pui zong hi hluachchhuak veka du thu soi bok pu ko hen chuan Dayan underground cellar centrifuge spin na hi an lo ti danglam man te ni lo chuan akip coin ka heveka ni Iran hian nuclear weapon nei kan phal lo zia an hria a kumkalta Iran nuclear muna tum ni zet thil puak rap thlak tak te po kha kan ti nge ni nasata ka puak thei thil kan mangani mai centrifuge balance turin marble platform kan mang mai ani Iran ho centrifuge da na marble foundation supply tu khan a he chiang khopang chu Iranian ho in Natanz facility an siam trantir khan explosive quality enge mozatan phum tel ngal ti anin hremi anang atiani Iran nuclear program asul sotu ber an pu ber timayela Fakhrizadeh sang ni le somni November thla a Tehran dai fema ambush na athi kha soi kai le in Fakhrizadeh kha science lama mituru takmai kanram ta na ngai mo thamani tlat Iranian military nuclear program bulthut ni in Mossad ten kan ve na reito atibok Israel mel ma te hi tha zel kheran ngayem ti zo na po Cohen chuan ti hian a changa mi tu po ni se state of Israel ta na mi hlo om an ni chuan adam reng lo a thaber ma se tu po ni se anun da na thlak dang lam ani chuan ke ni point thate tin kanen lem ve mai bokang atia Mossad in action kan la ka piang in Iran hi an nai tel zelani atibok nuclear thuruk Israelin kan hriat lo an thukru ti kan hria Iranian hian min beina nan mangdon ti kan hrebok sia
kan nau tenen kan varu chuak ta a Tel Aviv lama document ho kan huan ta ni kha khami tum khan warehouse Darkar sari zet hun kan mangani Mossad agent som ni kan nia masia tu tema kha Israel min ommia lo ve thung nuclear document an da kha zon riangai lo kan hrengal mai Darkar sari chung hun kan man nu truck te guard le worker te an lo thlen chuan kan chuak fel man vekani atia Tel Aviv command center en engkim an lo mu ve vek boka phur tak kan ni atibok